Aruma thasang om thua shil nu khan an master chuan thasang no chura chikhat aron thon ama pon man na sathu le atang kai zia aron shil le thlapa wangjuan panarum chunga rem lai laia abel tuar mai mathla po muang le sota muthila tum le tran muchuakin aron zeb tran tia cham paper pakha chu thli hian aron chem leng lopa avain aron al ta hlua mai wangjuan po har chiang hlein mei chu ti top wata apuak khudur the chu le kha chuan master suenga tha ani lo bok ne a han hungal wata abung ro cheta po le tir le vek atumani an master room a han thlen chuan khingmu ne an lo in train meka an master chu hne lo rem rem hle ani pana che tan dik lo te chu lo hril zung zunga chu chu ti tu reng poni wangjuan mu chuan lo bele vatin a thil thon chu enge an azot le vat ani pon a tha khop mai karu ma kang lo chualom a lo ti ani pon a lo ni mo ti zui wangin wanga chuan aura chak tak chu mu level danga paltlang ti po hre thei maya wangin a chan ma chuan thupoi mo tak anron hril le ta tlat mai chu chu lep lampang thu tharani mak takin chu le pathok te chuan mangchian lo mang ve renga wang ang chen in chin cultivator nu khan alo ti buai ve ni an soi lai mek chuan an ran saman por buai ve thutin chulaya omte chu da thata vek mai chu ancient cultivator nu chuan chua zalen aduani ti pon thra thiam ngal maya ma se lo chua zalen ta sen thil hriat tu an thra thei don si lo chu wangin an master chuan la hren ri chula tum tranga wang pon hian alo tum to big lo achua san nu chuan ancient cultivator nu kha biani om takin an master chuan an lep lama chuan thune na sang tak ani thule amai na ti thei tok ati to thu te soi chuak sapa chu cultivator nu pon an master chu panding ti po hriat thei chumi zan chuan an master po mangchia chuan lo ti buai ve ngal zatin lep lama chuan lo har chuak hlol ta chuan chu ancient cultivator nu chuan lo ti thai vakin lau taka siam ba ka voi tam tak alo thatani chu tianga rei moi tok mangchia man nuwa alo har chuak ve hlola a hui deuh pap mai wangjuan ero mangchia chuan alo kian san vek to tui taka mu the chu mu a fu cher cher hle an captain lo thu ve po hre chang to ei lo ani pon kan master chunga khan ngei ti mundanga biru ka tum dei nia alo ti wangpon leplama ancient cultivator nu in amu manga cultivation azir tir thin thule an master pon zirve du wanga chunu chuan lu khung ani thu te lo hril zaya ma se an master chuan amu manga cultivation anin zir tir lo ti achiang bok ne wang chuan chunu chuwa ma bok alo lu le tu thu po soi le wata engkinge ka tiang captain ka ai lo o mei don ami aron ti che chuan captain chuan alo du lo na samai emission chu kei man ka lo ti vekang chol manglamin ron beto mi su ti le tan bo san chu rual anu chuan wang po chol mangina zin bo deya anu le pa te chu han tlo tumani ma se grey blood te chuan an lo tek ve reng mai anu chuan wang pon anu le pa te chen na mun an in chu thleng to ma se tu man lo om lo apa chu kol wata an ni po chol mangin an lo zin ve dayani ndo kana zo telim chuan amit chula hle khoya changan nei nge ni anu chu zot le wata ani pon temple pakhat daiti temple anti hmuna le ni thuina lo chang ve wat kol pon ti top le maka chu zo telim chulim naran ani lo ti wang pon a hre thei chu daiti temple han tlo po du hle a akal chuak ngal ta chuan thilenge matak mu ain bei se ni chu ta karlofa cultivator hlui mang tu pa pakhat le abis ta chun ron lang wang pon an bitum ti a hriat chuan lowin saseng atum ve wata ma se in saseng man lo thate tia biak pon chu pa chuan aron bei ngal buana wangjuan pon lo bei let mai lo chu du than tur danga nei lo anin fight lai chuan sniper pani pon an run ka pop popa ani pon ran nung chi khat an ai chu lo mu lungtum pakhat hi char lokin avom thlachor mai chuta chu pa nen in fight le ngekin
an lai ne tok ri hle chu bis po nok zeka na tok ina pet pop anin fight le shrep nuwa wang juan chon na takin chu pa chu hliam chu pa pon wang chu chakati ve hle unbreakable body a thiam ti le level 4 vel niarin thu te po ron soile sapin level 4 thleng tur po kum som thum lai angai thu le kum nau pang te level 4 a thleng thei chu engtin nge ti bik aron zot le vata wang heroin filatum haulo chutain tir photin aklon manga bum nuwa abis nok sakjet chuluru thithot khopin han nek pop ma se chu pa por let vatin abis churn tinung le ngal wang pon lo man chatin akizum tak chuan lo chun chora nok sak tur a om talo chu pa po thin rim to hle avasra fees zen ho technique churn mangve maka ama aina chakle sot to wang pon kutum dong ve nual ma se tho chuak ve le vata an golden book first layer ve ve mangdun le sakin anin ring le to hle in pan le chatin anin be fe nuwa wang amal ru chuak hita thot mai ama po leng phei dora ma se lo tho chuak vatin apan le ngal raimoi tok chol lawan in fight le char nuwa wang chua che thajo khlawa chakjok tia soi the ero alani chuang lo chuta top nana pan le chata chu pan basra si lo mangma seron nek dar vekin aleng lopa ani po tho chuak le tur a om talo wang po chaw ve hle liam po nei nuala nga che chuak pe meblo ma se sniper pani te chuan an spiritual set ron mang chatin an ron kap ta thuai mai wang pon lo bum man ma se chu thil chuan a spiritual energy aron hi vaka atal chuak thei fram chuero abul chan nang chawlani anon kap le chata wang tu silai mu chuan fulo ma se tal boy thei hle a biruk pon abul hnaya tak an lo kap le popa chu chuan a super sense aron activate ta chi amai idea po nei ngal vatin bis ruang chu the chho popa chomi hun toy tia chuan rem lama a hliam chu hil ngal zunga chu hmuna chuan dar kar tam tak a om manani a hliam po dam thei veka chuak le vatin silai mu chu lo bum le man a super sense a line activate awangin level 5 a kai thei ngei po ring tata a rem chunga a in cultivate ngal zung heti lai hian in 5 puipa po lo har ve chiain wang chuan atang eng chak tak lo chuak a mu chuan ro pui hi ti rem hle a be zui chu soi lo angai sang to hle ni wang pon har salo te unbreakable body level 5 chu kai le ngal baka ama flame mak de chu al na sazual sawa tatang chuan weapon than aron lang ma se mandan athiam ri tlatlo chumi te ho tu pa pon be turin anaw te churon tile tuara ma se chu pa chuan lo khap vatin wanga lam chu atang tatlat mai chu chuan a boss ni thin pa chu ti thin rim hlein robot pakhat hiron tir thlave ngal tatang chuan spiritual set chi khat bok aron chuak le maka ama ai khan chakjok fein wang te pani pon che thei ta der lo sniper pani te pon anon ka ve ngal zata an new skill thunder formation spell chi khat chun ron khes ta rup mai wang pon lum pakhat chu la lokin chu robot chu vom cheveka chua tum ma se chuak thei chuang lo chuta a in fight pui pa chuan a che dan tur le chu thil an hne thei dan tur chu ron soi zungin a soyang zela wang aom nuwa a theina zong aron som khom vaka lightning lo chhuana lam chu pan ngal ma se thleng thui lo kher mai lightning formation po ama aina chaktul tula rei tak chung chu adang thei don lo a thil tia chuan in chhirna engma nei lo thu le an cultivation hlui lo cham nung zel tura du thu chu wang aron hril le sapa alowin train na mun pufa temple lamakal tur ponaron ti chuta lightning zong chu thla thuta kong khar lawin honga chon chuak wat turin wang churon ti ani po chuak vatin idu thu sam chu ka ti lo tling molang ati sapa chu pa po boral ve ngal chuta sniper pani te chubi tum chatin
an pani in kar lova ada thamaka an ho tu pa spaceship lama ompon che taron la zui ta bik lo chu minia tanga ni khat lai aliam le nu chon wang pon pufa temple lam chu pan chu temple chu neo star hovin an kuda loda amakin nakin lokati chiat turan dani wang pon chu temple afan kwal nuwa millimeter elements lo chuak po mu chu chuan nge motak apek thei po ring tlata ain sorbing ngal chung element sovin ataksan lu che chu illusion chunga aum ta hlol mai chulai mun chu ran du mel le a la tok le khian re tlok mai reivak lawa mong pakhat gos mong an ti po lo lang ngoi rangin chu mong chuan aron be ngal chata lawin dang ve vatin a ne lo ta ke ma chuan ni china flame mak taka tanga weapon chi sang lo langa tang chuan pakhat tiang sial deuh hiala chuak ve vata chu chuan a puina sa hle chu mong nen anin be fe nuwa a ne thei ta chawa alo be chan po ma ne thei tu chau a technique lo zir tir thin hi lo ni ti chuan a technique zong wanga chuan a chung lut veka chu technique chu vasra technique ve thawani ma se mania mi be pa man aina chak jok fe ti a hrethe chu hmuna ta po chuak le vatin malam pana kal zel nuwa an master nen khananin puta hol mai aniero azak deuh tlata kha ancient cultivator nu khan eng technique ma lo zir tir haulo chulam po soi adu lo hle a chu temple chan chin le thil dang te soina ti pui le phot anu chuan an captain khingmu po lo lang mak takin an master amang chiom chuan a kian san maka khingmu a chuan in son ta dai mai ani po hlau thong ngal le master ka chunga ron thleng ve ti nami alo ti dek mai du lo vio ma se mang chia chuan ati boy ve don ang tariau an master bok chuan wang chuan a thuruk hril du lo ma se poi ti lo thuron soi ve sapa ani pon tuna technique nei thar chu zep atum lo atakina mu tir ngata an master pon eng technique nge ni ti a hrengal chat anei dan hril turin ti le ngei dona hriada wangin wang pon azir ve thinan chumong illusion chu da lu sak wata an master po phur le to hle chumong chuan lo zir tir du takang mo anu chuan an hole diala wang po thian pa kha na ron pia ani chu niomun ti hmuna medical in charge in om me kani an thian hlui pakhat boral thu pon soidun mela an lung chu leng thar hle chu tiang anin kom fe nuwa kol chun ti top ta chawa atu ka lo ni chuan ruma an master churon bok wak lut lo chau a chan po mangchia chuan kian chan to ma se khamong rap omzet khana ti buai ve thungani chumong pon eng technique ma alo zir tir du haulo wang pon ti dan tur a hril rusa sa a ho nu chon mong chu beile ngat wang khanani chu hne phat ngai ti alo hrilani chuta a hne ta ni turangai na technique zir tir turina ti suka ma sela hne ozong lo ron thole tia train dim bak sak lo in ron beng ta thuai mai ani po tre ring hle anu chon wang bok chu pan le isoyang khan ka ti ve nge ya om ziawa om si lo ve ati zui nanga wang ve thung chuan ni master lo ni taila tiang chia khan ka ti ve karingani khatiang khathilin dil dan ani hlei ne malo ti ve suk kalau zir tir mai don chemi ati pona lo du haulo khingmu lo hril ro hun nge ma chen kain cultivate ngai ni chumi chung chu ka ai lo o me ro ati le suka in cultivate turin lu san ngal heti lai hian space lama neo skill divine union anti tepon cultivation hlui ho ti boral mak tuin man lo la ve me ka an sipai ho genetic chu thlak dang lam vekin an to chu khir mel le ta chuan an jinga chak ber tepon ve nuka chu tiangan in buat sai zo nuan master pon chuak turin thu chu pe chumi tepon khovel lam churon panding chatin cultivation hlui sek pakhat sky moon se khau chun zuk run ta chiam mai an hua piang chu da thanga zungin pakhat te pon zuwa haulo
atu khua lo wara chan chin an hriat vel le khian lei le a ho te chuan chu mun chun lo en fia vata an mel ma ten rol rala chet an lak zel lo nan cultivation hlui le thar te in kara tournament an buat sai thu chun chhuat tarup mai chu wang te masterin alo hriat vel le ani chu thon bo pain mission hi pe maka a chan po ngai tu awang zo ka ni khingmu pon an master ai chu o lo tum vio ma se phal lo bur ti chuan karlofa arena chon tournament tel tur ho chon kim ta thapa an rules tur po simple khop mai thi thlengra ka in be tur ani ba ka silai lam chi reng eng ma man phalani lo ba ka chak jok jok chuan ancient treasure thil ti thei tak an don ba ka an pol chu da san an ni to don ani ti chuan an master chen ji le neo star ho warrior changheng te chuan in hlau lo hle a ma se sek dang ho master chu lo in rol chatin chu pa tong thei se chu be masak adu tatat mai yongji pon lo rem ti lo vio ma se thuluk na siam maka a blade chu ban ngal changheng pon a 6 arm super body ron mangve vatin anin be chun ngal der wang te pon anum huna in fight chun lo thlir uluk hle a chun yo skill pa chun ne thi reng an ring mol lo a chan chu sipai tha chung chuang ni tura siam bik an ni miawa cultivator hlui mangte laka an advantage po sang bik hle ni an ni pani pon line fight sel raymoi tok an in fight nuwa neo skill lampa chuan ma hruai tatlat mai ma se thlom ala tum lo an cultivation hlui chom nun zel ani theina na be zel tur thuron soi ve sakin awai chun jom le ngal changhan pon lo bum zungin chu master chuan a thei top chu ma se chan a thamol lo a blade chu lo man chatin a kut dang ho chuan a dom chole saka ama blade ngai mai chuan a da thata mak mai a che dan rong lu tuk chuan a thong hlom hle a an lungpo oi thei mol lo ma se yongji chuan lo khap vatin za takin sek dang ho master chu thla liam le phota changheng te chu pan ta them mai chuta khovel hian bung thara kai me ka mi ten cultivation hlui ngai ven to lo po ka dem san lo ma se khovel atanga cultivation hlui nore mak hi nge tul kher na chan za ngai nai nei lawang bokin ke ponin chunga za ka ngai don lo in vai nin thivekang aron ti ve ta sak mai changheng naw te panga pon lo chuak ve ngal zata ron tlak ve du ma sen vai local turin alo ti mak chuta ni pon an ron pan an armor suit chu tharem rem hle a minaran tan phei chuan hne theilo tur hian ni ma se an mi ma chon pa hi minaran ani lo tlat pakhat te in alo da thazung zunga armor suit po kat dar mia mai ato pa phei chuan pakhat chau abang to ani pona technique ne aron vai ve popa ma se yongji engtin ma om eilo kha zong khami ti sukin chu pa chu tham chuak noka asut chu puak ta pop mai chuta ral ka beilo na chin alo rei deuh to ni mo tunge kani min threlhom lo tlat aron ti sak changheng pon an blade la chuak ve vatin anin pan le ngal an cherang dun hle a chak zok an la om lo chuta changheng bok chuan a skill ron mang thutin yongji chu hual tir maka che theilawina siam motia pan chia chu ban spare alo tan sak moka ron nai le ngatin a ban spare dang pakhat aron tan sak le ta mok mai na to kina nor le heka a blade alo ban chia chu thla zewin ol sam tak le nal fashion hiana da thangal der mai a pol te pon lo him hle yongji ro anat na churn chuak tran tun ma tangi yongji hian a technique te wangin nat na chikhat alo ve to ni chuta neo star ho space patangin pressure nalu tuk tak mai hiron chuak thuta an protector tian ko mo hai le jeking te chun ron chuak he mi te pani po hin nep lo hle a neo star cultivator zinga pro grandmaster level chin ngat an ni yongji ro chuan an pani pona hupur ei lo an ni pon anat na chun lo hre ve veka be zui mai an tum lok lo ma se yongji chuan a ruala local turin lo ti le sia mai
chu chuan a thawng hlom hle a thingmu pon alo hlau thon pui hle ma se master thuero niala tumbik lo chuta local ta cheu atile saka anin fight le ngal grandmaster pani mewin beron ma se yong ji ache buai du eilo an be na chu lo bum ne so thei hle a anina khoi fu nual to lai nan khoi fu ve thei eilo chuta pakhat jok chuan sil chi khat mangina ron deng popa an lo ngai tu kher mai ma se ngai tuam chu ni hau lo sil chu kar lova aron tidar veka chu pa po man lokin na takina hliam finish makero ala thei bik chuang lo chu nu chu bei zui le ngatin anin norlai tak chon pakhat jok pon alai ning chenin alo phuar bet maka rei takero a phuar thei hau lo ani pon pot nai le sawin gos manga technique azir kharun mang le saka chu chuana advantage ati sang le zual sau mai King pon technique chikhat alo mang ve le tlata chu po puivio ma se yong ji atal chuak le thei tho chuta mo hai nen anin nor le ngeka a thei top chu ma se mo hai chu ble thian a thil tlang zoka a boral chu ni ngal yong ji pon thi sen hi pu chuak thot thei King pon chu hun rem chang chu ron chu vatin aron beile ngal chata ma serin lo dewina lo charge leng ve lop mai ti chuan ma ding to phat chu ne ta veka ndu to kero ala tum haulo in outlaw ze tho hian thi fai trap to chu ti chung pon lo lan ila tum chuang lo ami aron ti a sei zo nu loka eng hiron kap chuak ve zata ta tang chon King te master kharun lang a psychological technique aron mangle ngal maka level niam ho chuan thuak a buai ngal vek the yongji pon a shot aron vai chuak papa chu thil chuare ngal duak mai chuta tlom turin min duamo a teulo nangang phatsan tu laka ka tlom don haulo aron tile saka chu pa chu chen kai a thian hlui le master pakhata tanga lowin zir dun thin an ni chuti hun lai chon chen kai chu mak taka bo wangin arugin yo star ho alo zom dayani ti chuan eng kimalowin zui to thian dun te chu mel ma an no ni ta dera an theina po sang dun hle yongji pon a theina tak tak a chua tran meka liam tuar zok le mitam tak lo ma chon to zok ni ma se chen kai chuan a khoina thei bi khaulo a ble tam tak chu yongji pon alo vai dar zung zunga a ne so kher mai ti chuan an chol det nuwa chen kai chuan ron be chun zom le ngal yongji ro la khoina theilo chewin hun tha mu ma sak bera a chun le papa ma se lo vai dar le vekina ma zok aron sat thlata bur mai ma se re tak nga angai bik lo technique dang lam deuh pakhat aron mang ve le chata chu technique wang lutuk relativity spear tiani tatang chuan skill chikhat soul snatching coffin ti hi om le zel chu coffin atanga sol tam takom chu taksa ala lut le tran alak lu vek nuwa nyo skill bak ding chang tur anom lo thuron soina ron nui le waka a technique pui mel deuh churon mang le ngal King po khalo la thilo chen kai chuan a power tlem te churon sem ve vatin yongji anaw te chu da thavek turin alo ti chuta yongji lama a technique mang le vata chu thil chu chak bok ne alowin dang ve trok mai wangjon pon pui tumin lam choron pan ve meka aman mo tak zet King heroin chen kai chu local san maka a thu chu zom atum to haulo ma se thuya kalman lo ti awangjuan nen anin tok ta chat mai chen kai pana technique alo mangna sazual sawa yongji chu thim chuan atuam chuak lek to ma se thim kara tangin eng hi ron chuak chu chuan chen kai technique zong aron lu alan veka andin mun chuin thla khleng hlok tila dik berang tatanga chuang hal tum ma se ngaya bok alet le zela a chuak theita der lo chuta yongji chuan khonge kalitum aron tisaka leilama apai thlachor mai alo en tu te roin barrier thimmuk bak an mu thei eilo wangjon te ponloin fight meka kutum le ke tum adong teu to
chen kai pon flame in yong ji alo vom pop ani la chuan ngatan ma lo ngai lo blade tam tak aron kho chuak zok chu lo dang ve man ram chuta ron sat popa a trek ta chok mai chen kai pon holy flame sword la chuak ve zewin reivak lo anin vaile pop nuwa atop nan in charge le popa chen kai chu tlom chiang ta hle an pia loka wang pon alo beilet ve tran chiang lu tuka dom chho sakin a zui le vata moi lu tukina finish ve ta si amai chen kai po thamral ve me ka yongji pon a barrier a suit ve ngal ti chuan hne na changtu jok chu chiang ta hle a ma se neo star ho anin saseng donemon ti line an ni chuan ron beiron an ron tumle tlata a chan pon master berin liam na taka tuar to bok nen an zuam hle ni khian lei po naw te chuan yongji te chupui an lo chak hle ma se lo rem ti hau lo a chan po mani khan yongji hian an chan alo chetani pon chet la lo tura lo ti wanga ni a chan an zo pon plane ka nei ti zong lo shil ti chuan nge plane an riat miau lo wangin lo nga top bak tundin huna chuan ti the an nei meu lo chuta yongji chuan neo star ho chuma chon le ngatin wang te pon an lo pui ve vata mani to ka theu an boi tlang bok nen an master ero an pui man meu lo amba ka ani hian pui adu lo tlatani chuta melma tam tak atha nuwa ana pon zual lampan tulin achan a chetel tela lo beile tok ma se chakna chuan atlin to ngang lo chuta mel ma hovin tha tuman lo zuan che chuwang chuan an ni chu lo vai popa an dar suau the ma chon le ngatin ada thamia mia adu to ka che tak mai zong blade pon chun tlang zo to meu lo ti chuan to pa tlem te chuan bang ta lela an master khoyan tumani chuan ma zok an ma chona ngai phat thu lo soile sak a master pon chuang taka lo en wangin thok le khata azoi ta veka a plane tia soi ju thi alo ni reng mai ti hian hei po ongoing kan phadera chennan ten release muang bok nen recap tham ala omri lo ni chu wangin nga khol paina dang kan khoile mai angai me